wataho mutawuni yantungamo no yakirwe kino kwa habwo burofu burengeserize na nabaturo kweje no mucakana na hamahanda abatura bandi nibeje no mu buvera hamwe na no bucketi dero bacamaruvi babona go mafreje yamizi na nahamitumo ya kasasiro etunjikiri no mutawuni yantungamo ateje mfreje waje bakokweri dona kushura kuriya yo kija kwigura dona kumafashunga kaje ukatwara urebe mfreje mu rego na gwijire ukire bafite emeriro reba ngaho mu area ureba septic tank kijura tawuni kanso na kanso yeye twakwenda kuja kurugayo tugandara cyokora akwa kwito kabakozi ningashika bakoro mu mwanya ugu tuyina abana nabakurwara nitona nguturware gitoyereti nure septic ibiri urunturo rusho rwo kurebo baganga kurushenya rukijura batekana umbwe kijura bakura neji byani cacimo tindi cyo bakongera cyo kureba somwe ni twemera amazaga kutugemiro bwire burengwa abebebezi betawo nabo bakashanka babirugireho mwe ushanga harimo ubuvera wenda akafumuraho no gwerwa kagwe harimo ubujuma bw'amapera mbani mu manyahi buri kuruga harimo ebintu bishobere munonga za pampers naki byona binagiro mu mifureje ejo haza icyo kubira cyetaga cleanliness umuri ntunga mu tax park ekinukwe kirukuruga umuri za kamena eyamara imyaka yijwire hamwe na no mifureje nikibinga mu bashabazi uga tureba mu fureje abashabazi ko bakwa basitama umufureje gubanukira amazi bakushora kugira ngo zikatika gashwagazo umufureje gatushanga office abashabazi bahunga bagenda ugeno umufureje ogunugunuka bwa toilet ko umufureje abo bana baranjera ibora agamaziko bakane karita ibora ubu no burwire ko bano kora kuko ni nkora oiso mwisoko enkari abo kwa toilet zikafumuka zone abantu ko babihiroguru babareto mpaka kumya ntungamo ubuyonzo burukubi namuno ngagitoya hife yizwire bakubasa bano bagiye hamwe batware Perez Rumanzi umunyamakuru kandi umunyabyo butegeki owayesimbireho abwa MP bwa Ntunga mu municipality nagira ngo abantu batwire nibigura za kamena zabumbwire bwenjura obutwarwa mizi ngo bithato bibuteramo mu fureje hagati y'etawuni ya Ntungamo iyombekire ahituru kubasa kweta urusharara narufunjo nari harya hansi munonga yenshozi ikiri kugenerating amizi gingi gishoro nyingi aza eze shuro nizi draining ro mu fureje mike eri kuzama amizi agabantu abaturage bamwe bari kugaruka bakata mu bisasiro nangwa nabine bizimba bingi nibigurire nkari bigurira obubi obutaha omumifureje ejo omubwire buri nkobu nabine binabiro tibine ekibari kweta sock pits zo kutapa ngambira mwashanga hine ibintu bike ibikoza bakozireho unkana bwo nyumukorego arindeho nimbo kumwa hari bano leta kikati kikama so mweno ubuto ayiboni wabo mahorere mukije mukahareba ubundi ni mudeke yiraho kwa higuru ubundi ni mucho kwataho akabasa kwataho kureba yabasa kugeki yatuyamba abantu nabagira ngo imyaka hati yahwa baturana betere nduru konka tine cyarakozerwe kare tawune yantunga mu tax park netasa abantu batarase yo mutwaro runaku eno ati akwa habaruke ngwara akakwata umuntu omwe bora te kubamara abantu mutwaro tinshabo buyamba aha tawuni zire zakora kurine kakugira bebembeza bakubasa nkokore tuyamba yebi kunga kabebeza bitu bo tine chikwe yongera tine chibakongera bonako abanyamukuru mutuyambe mutomoranga gwanya makuru batuyambe to yete bagiyeho cha septic tank bagiyeho ukumwanya kubonere bakushike ko nakari bashike koransi ko kubashira mpaka twashira tawunikira ku Ntunga mu municipality mukobe seriveri yo kumubuza hanshongezi bitu yatubingo mu office ye ngo ibyo tuze kuvuza meya Jacob Kafure kajaka Jexi outashanga taruma office bitu twamushira hasumo yagumana azihaho ahabwa TV West nde Elias Rutugusa.